into lapha emhlabeni ihamba ngecebo laNkulunkulu. Ngiyaphinda, yonke into lapha emhlabeni ihamba ngecebo likaNkulunkulu. Ngixolele kakhulu nje ngale video edlulile kube nje nezinkinga ezincane, kodwa-ke umyalezo wona obalulekile uyafinyelela kulona loyo athanda ukuthi uNkulunkulu ufinyelele kuye. Okubalulekile okusemqokweni futhi sikwazi siqonde sikhulume ngakho namhlanje, uNkulunkulu nje akangifundisa khona kakhulu ukuthi kubalulekile lesi sikhathi sokugcina ukuthi inyama yakho ihambe lapho kukhona khona umphefumulo wakho. Ngiyaphinda, inyama yakho ihambe lapho kukhona khona umphefumulo wakho. Ngobani? Kanjani? Ngoba uma usufika esikhathini lapho khona inyama yakho isikhathala, inyama yakho sekuphela ngayo, sekuthiwa time of death 2:30, elapho khona umndeni nomndeni usukulanda umntwana wakhe. If ubukade uphila impilo yobumnyama, uzilukela nanoma yini uzigqona noma yini uzilalela noma umculo uphila impilo isinom kanjani, umndeni wakho abakumnyama yibona abakulandayo, bakulande lapho kahle hle usukulandela amadimoni, izingelosi zobumnyama sezizokuyisa la ufanelekile khona. That is why sibona lamanyala enziwe emngcwabeni, uthola ukuthi umuntu ade ephuza utshwala, sebezokwenzana emngcwabeni wakhe, sebezobhunyela ibhokisi lakhe ngawo utshwala lo, because sokula madimoni lawo asasele kule mzimba lena esuke itshengisa iportray ukuthi hayibo sesimlandile lo sengalena kahle kahle. Yikho bantu baNkulunkulu imingcwabo itshengisa ukuthi ubuphila impilweni, ubuwenza njani, ubuwenza ini, nangalena kwethuna sawuqhubeka nayo leyo mpilo. Asazi ukuthi umadimoni azokwenza, azokuthotharisha, azokushaya, azokwenza, angazi. Ngoba wonke umuntu wamukelisa ngokumvuzo nangokwemisebenzi yakhe. So mina imisebenzi yakho angiyazi ukuthi ubusuku nemini wenzani, ulalelani, uphumani, udlani, uphuzani, angikwazi. Kodwa odala amazwi nomhlaba uyakwazi futhi uyakubona futhi uzokamukelisa ngalokho. That is why engafuni ukuthi ufinyelele lapho ungalazanga iqiniso. That is why engafuni ukuthi uzuthola ukulahlwa nokushiswa ungaqondanga ukuthi kahle kahle ubekhona njengomdala wamazwi nomhlaba ukukusindisa nokusibekela nokwenzela umusa ngaphezulu komusa, ngoba ngegazi likaKristu senzelwe umusa. Siyizoni sonke lapha emhlabeni. Umusa okwenza njani ukuthi singahlali esonweni kodwa siphenduke, simamkele njengenkosi nomsindisi wezimpilo zethu, sikholwe nguye, silahle zonke izoni, silahle yonke imithwalo, silahle konke okusindayo, bese sifuna ubuso bakhe, sifuna ubukhona bakhe, siphilele yena mihla yonke yokuphila kwethu. Kukona konke ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu akuthanda nakulangazelela kithi ukuthi ufuna sikhale kuye, ufuna siphenduke kuye, ufuna sikhumbule, sizazi ukuthi singobani, sivela kuphi futhi siyophelelaphi. Ngiyaphinda futhi ngithi uma kade uphilela uNkulunkulu, mekade wazana noKristu njengenkosi nomsindisi, mekade ukholiwe usindisiwe, usukulanda umndeni wakho wasezulwini, whether ukalanda umfundisi wakho bekade ekukhokhele ukufundisa, whether ulanda izingelosi mokothi ubukade usufike kwi-level lakhona ukukhuluma ingelosi zikhuluma nawe uzilalele, whether ulandwa umndeni wakho. That is why ihloko sesinamhla sithi inyama yakho mayihambe lapho khona khona umphefumulo wakho. Inyama yakho mayihambe iline up exactly nomphefumulo wakho, ukuze makuthiwa kufika isikhathi sokuphela amandla uhambe uye endaweni enokukhanya, enokuphila okuphakade, hayi ebumnyameni nokudlezelwa kwamazinyo. Ngoba abantu baNkulunkulu mazizalwa lapha emhlabeni sizalwa eziboshweni, sizalwa eziqalekisweni, sizalwa ezonweni, esenza ukuthi uvaleleke kulelo bhokisi, esenza uvaleleke kulelo bhodlela, esenza uvaleleke kuleyo ntaba, kulelo gquma, kuleyo manzi, kuleyo mathuna, kulezo zindawo lezo uvaleleke kuzona. Kodwa the minute wamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, kuqaqeka wonke amafindi nama-curses. That is why kuthula izulu lonke lijabule ngesona sodwa esiphendukayo, ngomuntu oyedwa okhetha ukuthi hayi nami sengiyayijoyina ipi, nami sengiyayijoyina i-army, nami sengifuna ukulwa kanye nani, sengifuna ukuba kwi-side le nje manje. Sonke siyajabula because sesithola amandla amasha. So kona konke abantu baNkulunkulu mawuqikelela ukuthi umphefumulo wakho uhambe kanye nenyama yakho. Ngiyaphinda, inyama yakho mayihambe lapho kukhona khona umphefumulo wakho, ngoba la ukhona khona umphefumulo wakho ila khona khona ingelosi yakho, ila ukwazi ukutshela khona, ila ukwazi ukuyala khona. Ngoba kuyaye kwenzeka nje ngesinye isikhathi uthole ukuthi ufuna ukuhamba mhlawumbe uyazula wenza kuvele ungavumi ukuthi uhambe, uthi ihlalele. Ngiyabona nje enye ivideo ezolo uze wayichaza lo baba wathi omunye uzayitshela ukuthi hayi mhlawumbe angimsebenzi walutho, mhlawumbe ngiyuseless nanani. Kahle kusuke kuyipower kaNkulunkulu esuke ikuvimba, isuke ikubeka kuleyo ndawo, because yonke into abantu baNkulunkulu enoNkulunkulu phakathi ine direction, ine number 2 protection, ine number 3 icebo. uNkulunkulu uyazi ukuthi mekuhlalisa kuleyo ndlu for like 2 to 3 days ungaphuma ungayindawo, uyazi ukuthi ukuvikela kwini. Uyazi ukuthi mekuhlalisa ekhaya ethi ungayindawo, uyazi ukuthi ukuvikela kwini, uyazi ukuthi kuzokwenzakalani, futhi uyazi ukuthi ukuhlelela ini, ngoba yonke into ihlelwa nguye ngesikhathi sakhe, ngecebo lakhe nange
ne-plan yakhe ngaso sonke isikhathi. So ungacabangi ukuthi une-plan engcono, ungacabangi because thina siplane kodwa mdedele uNkulunkulu a-decide kuwona wonke lama-plan akho ukuthi a-right yini noma wrong. Ngoba mina ngizoplana ngithi hey yazi ngifuna ukuthi ngiyoboleka imali kumashonisa, ngiyagibela kusasa yazi anginayo imali shuthi kumele ngiyiboleke kumashonisa nani nani. uNkulunkulu kanti ukuplanelile ukuthi kuzofika umzalwane wakho ezokubona, umzalwane wakho uholile avele akunikeze leyo mali yokugibela. Ungayicela ngisho uyicela athi hawu mzalwane busela uthenge i-drink, bengithi nje ngizokuqalaza. uNkulunkulu uyakuplanela uyakuhlelela. So vele ziwa ngaso sonke isikhathi kumele simnxuse ukuthi abusise zonke indlela zethu zokukhanya zibuse efezeki, aqalise zonke ezomnyama eqalise engafezeki. So bantu baNkulunkulu ufisa nje namhlanje ngomyalezo omfishane omncane ukuthi sazi siqonde, ngoba indaba ingumphefumulo wethu, ukuthi leli thuba onikezwe lona usaphila, usabona, usaphefumula, usahamba, usakwenza konke, ithuba lokuphenduka, ithuba lokukhuleka, ithuba lokwazana noKristu njengenkosi nomsindisi, ithuba lokusindiswa, ithuba lokuvuma izono zakho, ithuba lokuthola because only izulu lingakukhanyisela kulona lokhu uhlobo leqiniso. Maswamukela uKristu ila uzokhanyisela ngayo yonke inhlobo yesono engakwenza ukuthi ungaqualify ungene ekhaya ezulwini. Masuthola noKristu ingakwazi ukuthi ubreak kuzona zonke iqalekiso zabazali bakho zokhokho bakho bese yathola ukuphulukisa nokuphila. Masukwazana noKristu ila khona ingelosi yakho izokwazi ukuthi uyilalele ngokutraineka nangokufundiseka. Izulu lizohlala nawe likuvikele la uhamba khona, libe nawe kona kokuthi noma ushayiswe imoto lizokulanda izulu ngoba liyazana nawe futhi uyalilalela futhi uhamba la lithi hamba khona. Ngoba ayikho into eyenzeka ngephutha uNkulunkulu, yonke into yenzeka ngesizathu nangecebo. So kona ngaso sonke isikhathi isihloko sithi inyama yakho mayihambe lapho kukhona khona umphefumulo wakho. Ngithi namhlanje izinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu sithi bantu phendukani, umbuso wezulu ususondele, nihlengwe nisindiswe nibhabhadiswe ngokuphela izinto zonke sekufikile, ukufa kuseduzane kakhulu. Igazi likaKristu likhona lizokusindisa kulowo moya wemandiki, lowo moya wamandawo, lowo moya wemetusi, lowo moya obutabane obungqingili, lowo moya ongcolile wamanga, wenkohliso, okuhleba, weyikweletu, ukusaba, wonke lowo moya we-depression, anxiety, wonke lowo moya ongcolile okubusayo ngaso sonke isikhathi ngegazi likaKristu konke kuyenzeka. So izinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu sithi phendukani. Makube njalo masiphenduke sibuyele enkosini ngoba usithandile, usishayile, masimkhethe simfune esatholakala, simbize seduzane. Ezinye izinkulu zokuxhumana Lihle Ithemba lo wakwaMzobe, kuFacebook Lihle Ithemba Mzobe, Instagram Lihle Ithemba with I Mzobe, TikTok Lihle Ithemba, YouTube Lihle Ithemba Mzobe. Kwesibe nani ngakhohlwa uNkulunkulu yazondisona futhi yabuthanda obungcwele, qinisa njalo imsibekele manje uziphathe. Amen. Ngixolela kakhulu bantu baNkulunkulu ngakho-ke nje ukuxokozela umuntu usempini kakhulu, kodwa-ke ngoNkulunkulu uphinda siphe ithuba, sibonga amandla akhe nothando lakhe ukuthi siphinde sikwazi sihlangane. Nkosi imbusise njalo manje uziphathe. Amen.